nalinong na diin ka pangibiswan jay tenga jay karayan. Gayat day tanakin pakitaan nakman ngarut pagduyusan day uirik na awan akir kiray awan net akir kiren sa tantulag kiren intun alas sa intun malem. Nagragsakin aya didwa a puso agin na yan ayat aglinlin na ilo kaisut kapapagkan yuyeng ni karayo tapi kawan kinapudno nga ayan ayat ay asi kapay tabi nagutang miday anusak nga itag ay ut-ut asumamay awalen piling lingay mangitag ay anusak ket iturak kastatin kaimpay. Si kapay tabi nung miday anusak nga itag ay ut-ut asumamay awanen tiling lingay mangitag ay anusak ketiturat kastatin kaimpay. Balay jak makatalna agtugawag jay tawa samtam dagan ka no adda lumabas salsalod suden ka tintayan mo biyag ko igamit imbaga mabalingkan man akong di man to'y panesko amang guyugoy manggutikot ta ayat mo nukas pagarigan sa luksuden dagit ti tao agapuken ayat natay ajak ammo. Mabalingkan man akong di man to'y panesko amang guyugoy mangguti-gut ta ayat mo nukas
pagkarigan sa lutsuden dagit ti tao agapuken aya nakay ajak ammo. Nalasbang abalasan ayamuong nakasrosas nga pagukran pintas nakasman awan kapadanan kinaema may bagay kenkwana ay wenlita kas kamanlae dardarer tepe may sa akun ama katulog numay pangget lita ken aya. Dardarer tepe may samsun ama katulog numay pangget lita ken aya numay pangget lita ken aya. Umaikan abalayan ipapasta ti agsalan ganggayan ta panagsala dagiti anak ta kararagsakan aldaw anay sangayan lua a puso indan agmaymaysa abalayan di kanto kat maong uman mangbagbaga kadagiti anak ta at paay ngaranyag amasak bayanda dagiti anak ta iso dati namnama naragsaken na tanda nabungbunga a pamilya daytoy abulan daytoy metla tawin nagmaseta sa kadagitoy abukbukel daytoy abukel isuti dongdongwek tinartaripatok tinartaraken ko nabayag at tempo iditimubo dagitoy abukbukel nagsabong nagbunga pangludat aga diwara simangpet kang diag ko siyak tay linipat mo ay pa'y gasat ay pa'y gasat nakel tay kinaya
anak pa'y dumatlas bang amang murmuray tuy pusok analda ayan mo asa nga agukrad kamampay taliw-liwa eman tuy pusok analda naslag abituen di ka mangdwa-dwa di ka garupen aguliban ka tarigagay ko napudnuken ka napudnunay nga awan tiritwen na Denggen anong anyan anagwang taskan maguyugoy riknak nuisem mo't may matanga Rizat tuo ti pusuket maawan si kawan sa bali nga inagpagdayuan di mo kunain na tuy ayat mangikulbo siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso ayat kuwala pate ang nanayong ingat tanim sana bareng-bareng natalingin isem mapakabiyaga amurmuray dagito'y mataGanisut makaagas mangliwliwat tuy kaunggal isem maduti sa wena ada isem mamakagura ada isem maray awen na ka kay nisem mang kagustukin ka uray adaming kanya karigat uray painuag kupong tuta uray painuag paspasog nudak noyas man nagriknak mapagmayat isem umisem ka man diag ko lawlawagam man tuy barupong ko kaisem mo isut mangay ayo day tuy pusok napnuan tilindo Pay lang kanyak anakin Tano siyak tay kunang mabingag pay laeng sumapol kat sa bali nga inka ayaten Nuni ayat tisap sa pule Adayula unay ngemgu tigutek Tano siyak tay kunam ay di ka dua-duain kasiksikan tulay Tinap ay ayaten Amanong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurag Tano puro sem madina pay oras makel tay asagos ket man nasanas Amuk adi tay kayar arigam Kas may sa asabong aka babangluan Ingkan puro sen kada ito'y dagunak Yatay wanag ko adi malasanas Indengam man uimnas Kain ka kadmang rikna Kadagito'y ngaun-unoy Inka agumaw gawawa Amwem nga tuy ayat Rimusing gabukin ka Tasika awan sa bali Kinayawaman daytoy rikna Apay, apay Day talakin
agmayeng tas mang dua-dua. Wenno impagarot mo sa Arab rabaken ka saan biag ko unasin dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang di agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok tibiyag ket malipat. Sipot idin siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukan arosas, mangtadregsa to'y kararuma. Sikaken siyak inta aging layat, day tatramen ragsak tibiyag, di problema inta malipat. No sikaken siyak ket aging layat. Naragsak tibiyag ken kasasad, nakamaten tay palagkakapsat. Anyan apintas, anyan aragsak, no sikaken siyak ket agayan ayat. Ayaten dayawen ken ilaga, amin nakakapsat, nga adat ito'y abiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatma, liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak. Ayaten dayawen ken ilaga, amin nakakapsat, nga adat ito'y abiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak. Liwliwadi agresak ragsak ading tumarsak.